Voin hi August nili sang hi somni pakhat ni lai ni ania Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule Mizoram le Assam ram ri chungchanga le tual chung thu thar kan nei te hian puang te ang sai ha puivi bor chep lama Assam police in Mizo tui khu an sa sakem ni thudik tak chu August nili sang ni somni pakhata social media lar tak pakhat Assam police ten sai ha puivi bor chep lama Mizo tui khu an sa saknia soi chungchanga sai ha puivi CP pu vanal zona chu kan bia chuta thu soi then khat chu kan puang do na ni Mizo ole Mizo official te zona changin sai ha puivi CP pu zona chuan Assam police in tui khu an sa chungchang hi tun haya thil thleng ni lovin ama da ya thil thleng ani to thu soya Assam lam forest ho tu te hian an mai ba phi finan an ti ni berina langa Assam police te hian sai ha puivi lama oman mani vai pui te tui khu hi an lo sa sak te utwa tun I su den chen hian an ti tir nge ni don ni ati kan thu don na chuan bor chep lama po punun tluanga te leile ta om vai pakhat Assam police in an ho chuatak luira le lama om chumi te tui khu po an lo sa sak to a ma se hei hi vai hu en kol tui khu ania chumi ti lo chu Mizo ten kan en kol tui khu ate chu Assam police te hian an khoi lo ni na soi kan sipai te din hun chungchang Mizo ole Mizo official te zona changin pu zona chuan kan sipai te po boina le har san om lovin an duty post an na lu renga tuna hian kan thayang tok le kan pha kang tokin kan pui ve renga ni hetiang hian VC le khotlang huapin puyan ngai na kanin puiton thina ni ati tuna hian Assam police te yan thoman la nei ri chi alwa CRPF te duty na pel hi chuan Assam police te yan ma anlaron lari lawa ma se Assam lamin an deploy na mun hi kanram chung vek ani towa Mizo te na kanram chin nia kan chalme khuam chunga nge CRPF te anom me kani keini Mizo te ku wakung huana tuna hian Assam police te hi inkulin anom me ka duty post te siamin bunker te po an siama amai ro chu tun din huna chuan boina lian tham han soi tura omri lawani kan soi to ang khan Assam police te inkulna chin hi Mizo teram vek ani wangin kan ram chin hi chu Mizoram sarkar he min hum sak ngai se kan ti hlea chu tiang tur point kan bei se ni ati pu zon na chuan thil pek manga an mani tran pui tu zong zong te chunga lom thu a soi bok ani Mizoram le Assam ram ri boina wangin Assam Assembly session a boy le da Assam Tribune le National Digital in atalan danin August nili sang ni somni pakhat hian Assam Assembly session nei ania ma se hetia session nei ni mek lai hian karmasa July ni somni paruk sang ni somni pakhata Assam police le Mizoram police te inkana chungsang soi chu ania hemi wang hian boina chuakin kut anin thak lo chawani speaker in house meeting chu minute somli lai achol lai lok tir hialani Assam Assembly session a hian opposition lam Congress AIUDF BPF CPIM le independent MLA te chu an thut muna tangin an tho chuaka ramri boi chungchang chu thulai tak Central Bureau Investigation CBI emo National Investigation Agency NIA ten chuiro setin give protection to border resident tin anau rual nge ani ruling party BJP legislator te po tho chuak ngalin opposition ho nen kujung chal in muina in kok na sahlea speaker Biswajit Daimari chuan thel tumin orol top tak mewin tangian ma sela meeting minute somli chung chu chollai lok turin puang lo theilo din huna ading ta ani Congress MLA Kamala Khiadei Purkestha chuan tun ramri isu pharin ramri boina hi kumsang ni somni tangin in tran ni na soya he ramri boina isu chingfel tur hian Central Sarkar po kan thlen toa enga tinge Assam police paruk lai an thi pha tu mo phurnange tin zona siam nge ani Parliamentary Affairs Minister Pijus Hazarika chuan zona chu changin Mizoram le Assam hi state in thenom kan ni na angin ramri boina hi inbiak na chingfel tur malak me kania ma se ka soidu chu Congress hunlai interstate boina sang kha zakwa somsari pali tang khan
mi somthum pali an thi to ani ti na chang ani hetia chanu rei lote a opposition member te hi an thut muna tanga tho chuakin beng cheng hi an siam ta ani Assam minister pahniin inrem na chungchang soi turin aizol an lo thleng don National News in Tarlan danin Mizoram le Assam ram ri inkara borong monamom theina turin Assam minister pahni te chu August ninga sang ni somni pakan ninga nia aizol rontlo antuma rom hana siam chho me kani Mizoram chief minister pisa tanga thudon danin Assam minister pahnin aizol an rontlo tur chungchanga hian Assam sarkar le Mizoram chief minister pisa te anin be popton renga ruam manat luang taksiam chho me kani anti thotan ni tlaidar li le minute somni panga khan chief minister puzoram thanga chuan ramri chungchanga boina chuaka borok monom taka om theinan har sana chin felani theina turle mi puite har sana chin felani theina turin Mizoram police te chu July ni somni paruka FIR thelu nukle turin thua peti Twitter ata langtoa hemi chanlet nan hian Assam chief minister hian Assam police te nena scholarship DC le vaireng te SDPO laka thu boyan zialu nukle turin hria tir ve ngal ti le Assam minister pani agriculture minister Atul Bora le housing and urban minister Ashok Singhal te chu ninga ni aizola atir tur thu le thotan ni zandar sari le minute som panga khan Twitter ata langjui ve ngalani hemi malam hian Assam chief minister laka thu boi zialu le Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena laka thu boi zialu te chu nulet alorem ti ve to bok ani heti mekla hian July ni somni paruka vaireng te dai riksostana inkana thlen nuwa Assam lamin Mizoram alu tulir thei National Highway 306 andan chu NG ma adalut lova tun thlengin mihring phur khwal jin le bungro phur khwal jin motor Mizoram alu tala om lawani scholarship SP puwanal faka vaireng te mun thu chil tu chuan Assam lamatanga Mizoram alu tur motor engchi ma sipai motor ti lo chu lut engma ala om lo thu soya heti mekla hian Mizoram lam chuan lir thei tlan tlanga du piang chu Assam lama an chu athazel thungani MZP in zo na thlak unaw te hena tanrual na lom thuan soi August ni thum sang ni somni pakhat khan Mizo zirlai por MZP chuan tun hnaya Assam ne na boina chungchanga Mizo mi puite tanrual na le mun sang sanga zo na thlak unaw te thlop na le thlamon na thu chan ti chuak chu lomom man tia notisa zirlai por sang nisho member dangten Mizoram mi puite an thlop na le puyan in huam thuan tlangaw pui hian Mizoram mi puite ati thlambuang tak zeta Mizo mi puite ayo in lom thuan soi MZP General Headquarters Extended OB le Advisor Meeting na ya MZP chuan Mizoram in eile bar kan laglu na ber National Highway 306 dan chani ta ka wangin Mizo mi puiten bungro laglu na konga har san na kan tok meka kan rilru ti pau khawa nam anga kan tran rualangai hunlai takani ti hria mitinin kan ni tin memo ti tlema kan mamo ai tam bungrua chebrel lo turin kan in ngen ani antia Mizo mi puite tang rual zel turle ramri chungchanga Mizoram sarkar malak na chu athazonga thop zel turin an ngen bokani Mizo mi puiten har sana kan to piangin Mizoram pona kan unaw ten Mizo mi puite thlop na le thlamua na thu chu an siam thin chuan kan in unaw na ting he zual thina eile bar konga Mizoram atulanga pianga tan puyan in peithuan chu athin chu lomom atia tuna har sana kan to me ka po Manipur lama zo na thlak unaw ten Mizo mi puite ta na in huam na le North East State danga zirlai pol kan tho puiten Mizoram mi pui tran pui tura anin peina thuan ta lang chu MZP chuan thinlung takin lom thua soyani Assam mi ten Tripura ramri bul lawyer puwa a kongandang le Assama Karimganj districta lawyer puwa tual chung mi ten Assam atanga Tripura pantur bungrophur trakta chu tholeni khan National Highway 08 ta andang kongpuya hian mi engmozat pungkhomin bungrophur trakta chu Assam atanga Tripura tlan anrem tilawani Assam le Mizoram ramri chungchanga boina chu anuwa Assam lam hian lungoi lo na lan tirin Mizoram panna kongpui le rel kongantanga Assam lamatangin motoralu theilawani hei wang hian Mizoram mamo phurtu trakta hi Tripura lama kalin Tripura tangin bungrua tei phurlu ani thungani
Tripura kaltlangin Mizoram bungra phur motorte an lu ti an hriat nuwa tual chunga BJP worker le mithen khat chuan lungoi lo nan lan tira North Tripura district thu nei tu te baka Pather Kandi circle ho tu tele police te hena NH08 kaltlanga motor lu te chu dangvek turan an hriat tirani kong an dana wang hian lawyer puwa chuan motor thanem tak an tang khang ani heti la hian Barak Democratic Front BDF chuan he thil thleng hi an dem thu soin BJP chu ramri chungchanga mai ni neya che an puwa state sarkar le BJP chuan ramri boina chu aching fel theilo ni nan pu national media ten ramri boy an ngai venzel reng ko pui news in atalan danin national media sang ten ram boy chungchang ron ngai venin a mun ngai an on tlo zela August ni lipo hian Kolkata tangin Outlook le News 18 ten vaireng te muna kalchilin anon tloa media mi te lo troyom tu Dr. Irene Lalwat Kimi MZU Department of Mass Communication chuan heng national media te hi amuna ngei kalpuin sipai le khotwal mi te komna hun nan naya tin kan sarkar ho tu tel official te point heng media mi te hi puyan ngai na ale an hria du hrilna konga te an hong ema voin chau ni lovin nidanga local to te po an lom thin le ani ati vaireng te khomi puite ramtan an beina te khwal rang an lo chon dana te an fakom le ani ati bok Larsap in Union Home Minister amu thotanit lai lam khan Larsap Dr. Hari Babu Kambam pati chuan Union Home Minister Amit Shah chu Parliament House New Delhi akoma Larsap Dr. Hari Babu Kambam pati chuan Union Home Minister Amit Shah hena hian tunlaya Mizoram din mun ramri boina chungchang le Mizoram tana thilpoi mo tak te thlena Larsap thil thlen te hi Union Home Amit Shah chuan ngun takin alo ngai thla ramri boina chungchang po inrem na thui theinan thil ti ngai piang te ti ania uluk takin malak mekani ti asoyani Union Home Minister in Mizoram mo te chu thatak alo ngai thla ka wanga loma mati thu Larsap Hari Babu chuan asoyani boruak thatak hnuaya ramria boina te sin felani theinan governor chuan state pahnia mi puite po har sana siam lo turin angena remna lam hoi zong ril ruput mang siama malak lana poimo ti soin boruak ti chezong malo lo tu le thu chuate siam lo turin mitin te angen bokani Assamin National Highway 306 dan chungchanga Mizoram Bar Association in PIL thelut Mizoram Bar Association General Headquarters aizolte chuan nimin khan Guwahati High Court Assamin National Highway 306 an dan chungchanga PIL an thelut an thu chua an talan danin Mizoram Bar Association te chuan PIL hi Mizoram High Court bench an theluta motor kong puidan chungchanga hian central sarkar baka Assam le Mizoram sarkar te ngen nan thelu nuwa chan an hmulo wangle motor kong puidan pinani wanga Mizoram mi puite har sanna sutkian ani theinan PIL hi an thelu tani ti an talang PIL hi aizol bench sa thelu ni ma se principal bench Guwahati zokin an ngai tu zok mai theiti MBA chuan an soya nikum sang nei somni toblama National Highway 306 dan chungchanga PIL an thelu toa thu boy in chi amek line kong dan ti to pani zuya wang hian PIL hi an ti to pa anulama motor kong pui dan ani le chuan ko ta an kal le theitur thu khamitum kan high court chuan a soyani Mizoram le Assam ramri in kalpona dan chungchanga hian Mizoram Business Coordination Committee po in Larsa pisa kaltlangin India President Ramnath Kovind hena nimin khan le khan thon boka sumdong polte hian July ni somni paruksang ni somni pakata Mizoram le Assam in rinalaya state pani te thu in mu thiam lo wanga Assam sarkari National Highway dan chale railway ti chia chu India dan pui bo chena lian takani wangin India President chu rang taka in rola ma langal turin MBCC chu anangena Mizoram chu India ram chung munkil khora om kalpona tur le bungrolak luna tur kong pui pakhat cha unayani ti hrenga Assam sarkar in Mizoram cheng zongjong tatan bungruwa le mamo engkim lak luna om chunan dang pingtlat mai hi MBCC chuan thalo watin India khwa le tui unaw kar chet lakna thalo takani tin arang thayang bera Mizoram luka kong pui dan ti top hal turin India President chu an nge nani RT-PCR laboratory for chimbial PIL thutluk na achuak
High Court chuan Mizoram Sarkar rang taka RT-PCR din turin ati Aizawl Bench Divisional Bench DB Guwahati High Court chuan Chimlam District Pali tetan RT-PCR Lunglei Civil Hospital da chungchanga RT-PCR lab for Chimbial te PIL the lu thutuk na chu August nili hian apuanga High Court chuan Sarkar chu voina tanga kar khatchunga RT-PCR din tur committee sub headquarters UMA president le Lunglei Thalai Pol telin rang taka din turin ati ani hemi committee hian andina tanga ni sari chung Tourist Slot Saimo Mundang RT-PCR laboratory building thar payani ma lo langal wat turin ati bok Chimbialin RT-PCR an mamolo tia Sarkar ina soichu High Court chuan apom lova Mizoram puma COVID dedicated hospital pakhat ma omlo chu thalawatia tun hnaya Raipur Vansang pui thina le ZMC na zotok bagdam lo an admit chu thil serious takania Sarkar in Mizoram pum pui huap zo ngei tura he khido na konga rang takamala turin ati India dan pui article 21 ina soyanga mi puita nun chan nan Sarkarin dedicated COVID hospital asiam belangaya Sarkar hian ami puita ta na pek thei thabera peturani ati That way fatana in bua saina thatak Mizoram Sarkar hian anei ngei turani ati ani he khesi July ni somni pasarele niriat khan final hearing nayania Sarkar tan Diganda Das Advocate General le AD Chowdhury Additional Advocate General Guwahati tanga local te andinga RT-PCR lab for Chimbial tan JC Lalun sanga Delhi tangina ding thungani he khesi video conferencing manga nei thinani Chief Secretary in Sumdong tenhena flek dum tarsu turinangen Zorin News sinata landanin August ni thum sang hi somni pakhat khan Mizoram Business Coordination Committee MBCC hroi tu ta chuan Chief Secretary Pulal Nunmoe chuangowan koma Chief Secretary chuan Sumdong Pol tenhena total lockdown awanga har sanan to telantinan flek dum taran rotna sud le turinangen Chief Secretary le Sumdong Pol hroi tu ta chuan boruak thatak nuai in potlang takin hripui lenga wanga in khu akhirna in sumdona ngong chungchang te soi ho ania he huna hian MBCC chuan total lockdown awanga an har sanna chu Chief Secretary hena hian an thlen bokani Sumdong Pol hroi tu ten hena hian Chief Secretary chuan MBCC member te le Sumdong te chu COVID-19 hripui awanga in khu akhirna in ngong na satberte zinga mi an ni ti Sarkar ne hriat pui thu asoya COVID-19 do na konga malak na sang-sanga a tholok berte zinga mi an ni thule LLTF tele sum ko sakhar sa te tanpui na tura sum le pai tho na saberte zinga mi an ni ti Sarkar na hriat pui thule anchunga Sarkar lom tak zet thu MBCC hroi tu te hril ani COVID-19 veilo te muchuak zung turin mass testing po thui takal puinin hen hazol pui hi tunkara zo man be se ni thu asoya Beisei lo taka COVID-19 kai thar te kan punbel thutani lo chuan in khu akhirna te bo thadul thei beisei om thu po soi bokani hun rai tak dor kharani wangin ansum don na mun le dor bung ro te sing sakle ti file ngai thu MBCC hroi tu tenan thlen chu Sarkar in ngai poimo in August ni li tangani sari sang hi somni pakhat ni lai ni tanga inrin ni chung hian LLTF ten ro man na siama ansum dona mun dor le bungruwa sing sakle ti fai hunatan hon phal sak ania MBCC member ten total lockdown awanga har san an totelan tinana flek dum taran rot na po Chief Secretary chuan su tha ti thu asoya MBCC member ten COVID-19 do na konga sum le pai hun tha le lu tak an lo tho to tenen ain moilo wangin flek dum zar chu tilo thram turin MBCC hroi tu ta chu angen bok ani ole khati zongkha tua chung chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo official channel clear tu lengai thatu zong te in zawa ya chunga kan loma hunduam tak in man theinan pathian in mal som vek chawro se